dobro. Sad najvažnije stvari. Alo piše, kaže, Suljo hoće da Bošnjake pretvore u Albance. Ugljanin Uspat Solije u podršku sprovodi plan albanizacije muslimana u Sandžaku sa ciljem pripajanja te regije Velikoj Albaniji. Prvo, ono što se malo zna, ali istina, krivo sedi, pravo besedi. Jedan deo muslimana iz Sandžaka jesu Albanci. Između ostalog i Ugljanin je Albanac. Za Ljajića nisam siguran. Možda i on, nije ni važno. U svakom slučaju, mnogi tamo u opštinama Tutin i Novi Pazar, jug tih opština, žive Albanci. Oni su muslimani. Oni se možda čak i izjašnjavaju kao Bošnjaci. A su Albanci poreklom. Vi kad odete na drugu stranu Raške oblasti, kad odete tamo Nova Varoš, Prijepolje i tako dalje, vi ćete vidjeti Bošnjake koji su macani, ima ih i po 2 metra. Ovde nećete vidjeti dvometraše. I to je poznata stvar, osnovno, nije to samo visina, to je poznata stvar da jedan deo Albanaca živi u Raškoj oblasti. To što Suljo priča je i istina, nije to problem. I nije problem da on hoće Bošnjake pretvori u Albanci ili Albanci u Bošnjake, to je relativno nevažno. Pitanje je šta oni hoće po tom osnovu, šta sad? Ako su Albanci da se to pripoji Šiptariji, pa kako sad tu veze ima? Ajde mi pripojimo ostrvo Čepel iz Budimpešte ovde, jer tamo žive Srbi. Su gluposti. Međutim, pošto je zemlja u stanju u kome jeste, a u očajnom je stanju, onda svakom padaju egzotične ideje na pamet jer može prođe. Danas, sutra Vučić može u Briselu pregovara sa nekim, recimo, bošnjačkim većem ili ne znam s kim. Uopšte nije nemoguće. Tako počinju stvari. Prvo počinje kao zeznik. Ajde malo porazgovaramo, vidimo šta ko hoće, pa se onda ispostavi da ti pričaš kao ravnopravan politički faktor i na kraju još izgubiš igru. Ali sad vi mislite ovo kao da li bi to neko radio ovde u Srbiji ili ne bi radio od pregovarača i tako dalje. Da. Jer sutra bi počeli te pregovore ako će to Zapad da ako će to pred Zapadom da im omogući još 5 godina vlasti. Otvorit će i nove pregovore, 5 godina vlasti, izvoli sad ti radi šta hoćeš, tamo u Srbiji kinji narod, osiromašuj ga, laži ga preko medija, ali nama završi ovaj posljednji. Dobro.